IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. There is so much to learn. Dayta, inagbalin ang mensahe ni Asec Michael Christoph Agustin, Kadagiti Agtutubo dito'y probinsya. Kinunana, agtultuloy laang dagitoy kan inpanamnaman na nga adalata iti lokal a gobyerno kan iti Bianchi National Youth Commission ang nakasuporta kadagiti agduduma a programa dagitoy para iti pagnamayan ti sanggunyan kabataan dito'y probinsya. Ati mensahe ka po, let's keep on. There's so much to learn in this generation, and rest assured that our local government unit, at the same time our National Youth Commission, are committed to serving you with all our plans sa sarunod dito yun po. So, tultuloy tayo lang, kanadakang natatliklikodan nyo, ading ko. Lagi pa ni Agustin kat nagserbi ka Sangguniang Kabataan Federation Presidenta iti syudad Tilawaga kan naapointaran kas Commissioner iti Luzon iti National Youth Commission. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.